وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. علی گلو من سمجان تدائر اور صالح علیہ السلام اغویل قوم زمان بندگی خاص کے اللہ لرا نشتتا سلرا حقدار دا بندگی دان سوا. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. یقیناً راغل تاستا معجزہ ساسو درب دا طرفنا داو خدا دا اللہ استاوز دا پارے و نخدا نو پریگ دیتا چی خوراک دی کئی دا اللہ پا ملکی عمر سوائے دیتا حس تکلیف کنیو بنی سیتا سلر عذاب درناک. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. اور یاد کیا وحشی گرزولی تاسو اللہ جانشین پساد یانونا اور زین درکڑے تاسو لنا پر ازمکا کی جوڑائے تاسو دا میدانونو در ازمکنا بنگلے او کنستل کوئے تاسو دا غروننا دا کوٹو. فاذکروا آلاء اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین. نیادوئے احسانون دا اللہ امگر دے تاسو پزمک کی فساد فرون کی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربهم. ویلا غٹانو چلوئی کڑے وادا حقنا دا قوم داغنو آغا کسانو تا چی کمزوری گرن لکی دل آغا کسان چی مان راوڑو ددینا آیا تاسو یقین لارے چی صالح علیہ السلام رسول اللہ لے گلے شیرے درب دا طرفنا. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. اغیر یقینا من فہاغے چی دے پیرا لے گلے شیرے ایمان لروم. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. ولا کسانو شلوئی کڑے و حقنا یقینا منگا پاغسی شتاسو فی ایمان روڑے کفر کا ان کی وہ. فاقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. نالا لکڑ دیا اوخی لرام انا فرمانی اکڑا تا حکم در اخبلنا اور دیوے لے صالح روڑا منگتا غذاب چتتیم غیرائے کتید لے گلوشونا. فاخذتهم الرشوة فاصبحوا في دارهم جاسمين. نونو یو دل را زلزلیم شوندی باخل کورونو کے پڑما خبرات. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نروان شو صالح علیہ السلام ددینا اوے ویلے قوم زمان یقینا رسولی ما تاسو پیغام در افضل او خیر میں ملٹو لے استاسو لیکن تاسو نخوخائے خیر خواہ لرام. ولوطا اذ قال لقومه يتعاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. اور لے گلے منگا لوط علیہ السلام کلشبی ویل قوم فلتام آیا راتل کو ہے تاسو بدکار رہتا چڑوان دیوالے نکڑے تاسو نپدے کاروانی اچاد مخلوقاتنا. انکم لتاتون الرجال شہوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. یقیناً تاسو راتل کو ہے ناری نو تب شاوت سرام
ورتیری کیے تاسو قوم دحدنا تیری دن کی بشرک سرام وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون نو جواب دا قوم دا مگر دا شوی ویل ابا سیدا مرگری دلوت علیہ السلام ہم لکری ساسونا یقیناً دی خلق چزان پاک ساتی فانجیناہ اہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین نبش کمونگتے او دد پورنائے ما سوا دخذ ددنا چاغوا دفاتی کی بن کن پازاب کے وامطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین رو من فدیبانی و ناکار باران نو گوراج سرنگ شان جام دے مجرمان ہو